Kwenye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ibiganiro dukora ngaha kuri uyu muyoboro. Uyu munsi nzanye inkuru y'umuntu witwa Oscar Figueroa. Oscar Figueroa ni champion ku rwego rw'isi mu guterura ibiremereye, ni ruteruzi niba ariko twabyita. Mu mazina yose yitwa Albeiro Oscar Figueroa Mosquera. Ni umunyakolombia. Colombia ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo. Yavutse tariki ya 27 z'ukwa kane 1983. Aha mumubona mu mashusho ni mu mikino ya Olympique. Olympique ni imikino yo ku rwego rw'isi iba buri myaka ine. Ni imikino ikomeye cyane ijyamo intoranywa abantu ba mbere muri discipline zitandukanye mu mikino itandukanye. Ni imikino uwawutsinze abafite icyubahiro ku rwego rw'isi. Aha rero muri aya mashusho mubona ahangaha ni mu mikino Olympique mu mujyi wa Athens mu Bugereki mu mwaka wa 2004. Yagerageje ntibyakunda, aragerageza ariko abasha gusoza ari ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu ni umwanya utari kure, ariko nanone ntabwo uri mu myanya ihemberwa cyane. Abantu mu mikino Olympique hahembwa abambere, uwa mbere agahabwa umudari wa zahabu n'ibindi bigendana nawo. Tuzabyegeranya tubibabwire. Umudari wa zahabu umuntu ubaye wa mbere mu mikino Olympique, ubwo ni ku rwego rw'isi mu gikorwa runaka muri siporo runaka, ahabwa umudari wa zahabu. Hanyuma ku mwanya wa kabiri umuntu agahabwa umudari wa feza cyangwa silver cyangwa argent. Ni umudari uhabwa umwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu umuntu agahabwa umudari wa bronze. Ahangaha rero urumva muri 2004 mu Bugereki mu mujyi wa Athens ntacyo yabashije guhembwa kubera ko yasoje ari ku mwanya wa gatanu. Ntiyacika intege. Mu mwaka wa 2008 ubwo ni nyuma y'imyaka ine, iyo mikino yongeye gutegurirwa mu mujyi wa Beijing mu Bushinwa. Yaragerageje ntiyabasha gusoza, ntiyanagaragara ku rutonde kuko yatsinzwe ntaho aragera. Nkuko mubibona hano mu mashusho, yagerageje guterura ibiro yari yagize ariko ntiyabasha no kubishyigura no kubivana hasi. Yashoje mu marira menshi. Gusa ntiyacitse intege, ahubwo mu mwaka wa 2012 i London cyangwa i Londres mu Bwongereza muri iyo mikino Olympique nyine yabashije guterura noneho mu buryo bugaragara, ahabasha kuhavana umudari wa feza, umudari wa silver cyangwa argent. Twibukiranye ko nkuko nabivuze hejuru ari umudari uhabwa abantu babaye aba kabiri, ntabwo ubaye wa mbere, wabaye wa kabiri, ariko nawo ni umwanya w'icyubahiro kubera ko abiba ari ku isi hose. Imyaka ine ishize iyo mikino yari yimutse, noneho yagiye mu mujyi witwa Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ni mu gihugu cya Brazil. Ni mu mwaka wa 2016. Yarakomeje arahatana, noneho abasha kubona umwanya wa mbere, atahana umudari wa zahabu muri iyo mikino Olympique. Ahangaha umuntu ababaye champion ku rwego rw'isi, ni ruteruzi wa mbere ku rwego rw'isi. Iyi ni imyaka 12 adacika intege, imyaka 12 atsindwa kongera agahaguruka, imyaka 12 yo gukotana muri domaine ye. Ni imyaka 12 ikwiye kukubera urugero. Iyi nkuru ya Oscar Figueroa nyikubwiye ngira ngo nkutere umwete mu byo ukora. Wenda waragerageje ariko ukabona ntibirimo kugenda uko ubishaka, wibivamo. Ngira ngo nkubwire wowe ukurikira aka kanya ngo wibivamo, ongera ugerageze, noza neza aho byapfiriye ubushize. Shaka umutoza usobanukiwe ibyo urimo gukora, reba icyo wabinoza kurushaho, ariko komeza, nturekeraho, ntucike intege. Zahabu yawe nawe iri imbere. Kuraje muri uyu mwaka, ndabakunda, reka tuzasubira ubutaha.